General wa polisi Douglas Kanja maima konani na mbulili ila inone kiesili kilila miatianeo ya enendivo muthenyani wa wakeli thanguni ya page 2 of the Standard no kwithia mawoma koneti undu misiende na kuuya kumana na alama na isi thayo miatianeo ya wakeli victims families still grieving as traders struggle to recoup losses. Kana undu atandithia kaunti ni luvikanisi onisi kibatho konyukula maandamano manatwa iwe mainde na kutalanya wasio maimantha undu wa kutungia mabiasala mo beteka kana muthenyosu death and destruction. A 20-year-old student Emmanuel Tata kana mumanyiwa wa miaka miongo ili kwithano wa iwe kaunti ya Mombasa. 4 people were confirmed dead. Kaunti ya Mombasa, more than 50 were injured kana mbewa miongo 5 kukwata maumisi isuni kaunti ya Mombasa yiyoka. Thanguni si ankindi au Gen Z used social media to mobilize and sustain resistance. Undo amwika ama Gen Z matumiye mitandao ya kiumu kana social media kumobilize andokolea na finance bill ya mwaka modelu wedakana kana social media platforms on this social media vivo TikTok, Twitter, Facebook sio ndeni masitumia undo violate na kusukumia kuleana kwa finance bill ya 2023 kubikia umundi neo Gen Z maende na utumia hapa iweta kana nina tethe isevanene ndini wa miatianio ya wawakeli na kukwata mobisa ala manatha alantu ala manetha matianie kana kwa thandu wangi maneote wa miatianio mawalo media ithanguni akeli ya the Standard ithanguni ya katatu au brain damage can change everything mailete undu surgery ya akili kwetu na kwikwa na kudistract your thinking capacity iweta kana surgery niyo ikiwa siana nini niwetu na kwitha is successful bio kabisa na kutuma kana kakethwa na mesili ya masioindi yekiwa kwa mundu muima ni tona ku damage thinking capacity yake na mawala umethile thanguni akatatu na mabo ametwe kwianana na hoka ula unathiwe na mabisa ma polisi na kutweka kana no kwikiwa surgery ya motwe. Thanguni ya the Standard page 4 Kanja in a sport over brutality from the police. Police officers marched alongside goons. Yani betweka kana mabisa ma polisi. IG Kanja with the anakwatianite na governor wa county Lobi na kusponsor goons ile sinalikile ile miatianio yabo muthenyani wa wakele weto kana Kanja ndanesa kuaddress wanakotweka mbulili inatamba na siasi imwe kwa imwe sako kwa bako na mabisa ma polisi mamanengete usesei na mbulili kulikilila maandamano mawo muthenyani wakele IG Kanja endeka ailesia utheu waki amuma mayenda atie wia ni kwithwa ndanesa unene ayulu ambulili kulikilila miatianio wale inanengeto sese ni mabisa ma polisi. Rogue officers who shot Oka arrested. Thanguni sia kana nwithia mabisa ma polisi ala manathie motandire kana muthosia wa Mask County Nairobi ala manamwathie kwitha mekeiwe mbini muthenyani wa iyo mabisa ameweta ni kwitha Evo Cleansi Barasa Masinde na Duncan Kiprono mekeiwe mbini muthenyani wa iyo na indi mende kusiwa na kukulwa makulwa kukonia kiko kiuma na twaisi vau. Muthenyani wa wakeli Kariuki suffered severe brain injury says doctors kana muthosi osua Mask ulo unaaminie kwathwa ni mobisa ama polisi basa kwitha thayo na ende kugitia thayo wake sibitalini wa Kenyatta National Hospital ni mobala manenganitwe ni boss kana munene wa sibitali osu wa Kenyatta mobosu methile thanguni ya katano ya the Standard. Ithanguni ya thandatu ya the Standard outrage of a police shooting state sanctioned gang violence kana mebia ikibethokanya na makundi ma community law na kanisa ya Catholic Church kunenga ukanyo serikali ulo wa police brutality kana maobisa ma polisi kwitha mainya masya enendika vinane kala mende kukulya kana kusukumia kunengwa akisyo violence aftermath kana itina wa miatenyo ya wabo muthenyani wa keli 16 patients were received at the Kenyatta National Hospital kana awau
kana andu ala makwitha manathirikie binani ya maandamano 16 manatwiwe sibitali wa Kenyatta. Mwanza mayandikiwa kukoma kenda maitwa na kwinuka balaili undergone surgery kana nimekiwe surgery na menthini wa hali nthuku sibitali nusu wa Kenyatta. Ana na mome kwatiwa kwikiwa surgery. One patient remains unidentified kana muo mokwitha ate umanika na nakwatie maumisie ma skull kana uongo kilikoni kwa injuries range from gunshot wounds to blunt trauma with them indi amwemo nena trauma kumana na kwitha ile kusio sinata tisikie bindani ya miatianio. One was shot in the neck, another was shot in the lower back. Na umwitha anathiwe indi ngingoni yake na wangi kwathwa mwongoni. Lagat to shed light on Ojwang's killing kana monini wa Inspector General wa Polisi Eliud Lagat nwende metho montheme kwake ni kana kumia to shed light kukonya kikucha mwalimu Albert Ojwang aiwete kana kwitha mwisiru munene kwitha ni wewe wambe ku complain yulwa maovu ala mutwika na kwitha blogger Albert Ojwang atumbithi itende wa mitandao yake umuthindi ayendekani aipoa kuthima obisini mwana kuandikithia statement. OCS is deputy to remain in custody of a blogger's death kana OCS Samson Talam na munini wake Samuel Ng'ang'a mende ya kusiwa ngina itukuthimu ya mwai wa Mwanza okunikili wende kwikwa konya kiku cha mwalimu Albert Ojwang. Albert akwatitwe matuku Mwanza mwai wa 3 kuyatiania na complain ya munini wa Inspector General Lagat vola oni wake ethiwe hakie kisesene cha polisi mabwaso methile thanguni ya Mwanza ya The Standard. Ithanguni ya nyanya ya The Standard, police made no attempts to keep Ojwang's alive after being beaten. Kana betwe kana mabisa ma polisi mayao saitambia onathiwa kutangia thayu wa Albert Ojwang itina wake kwitha bigiswe kisesene keu cha Central County ya Ilobindi uthinzi yonanya kana pathingwa ona itambia onathimwe maosa kutangia thayu wake. Kwitha anyamai webuki sesene cha polisi ngina kukua kwake ona kwitha mayamo sembia sibitali kukwata wait ona umwe mabwaso methele thanguni ya nyanya thanguni isi ya nyanya court revokes bond for man in 12 million foreign jobs scam kana koti wa county ya Eldoret kwitha ubatie mwisililo munene wa ulusani wa kuatha andu mawia manze nthi ya Australia kwitha anaminita umabe na milioni 12 mabwaso methele thanguni ya nyanya ya The Standard. Thanguni ya kenda ya The Standard, hypocrisy from top politicians exposed by police impunity. Wetoka na kwitha anasiasa kana atati yamwe mende kwia metho ima ubungu kukonya kiku kana ikuile siende sia oyu sia NND kuwa wani mobisa ma polisi na mono kikucha Albert Ojwang wetoka kana President William Ruto itina wa Albert kutiwa ni thayo moko ni mobisa ma polisi ndane ya kisanga ki Indianesio kinene itina wa mithena itatu imini no vitanu na nene yekiko kipala matuku nyanya mwai wa 3 Albert no weteiwe kana wakie moko ni ma polisi matuku 10 President Ruto no wanenganie ngethi cia ukia kisio kwa musi wa Ojwang matuku 11 Sakaja ayikomana na musi wa Ojwang na kuwatakana no kuungamia ngalama ya mathiko matuku 13 Ruto ainengane milioni 10 milioni ili kwa musi usu wa Ojwang wetokana makwite mithenya mingi kwisa kunene ya yulo wa kisanga kini mabolo methila ithanguni ya kenda ya The Standard. Ithanguni ya 10 ya The Standard, Asla Fund its by shilling 8 billion gap, PS blames process. Kana mwiki wa masavu ma serikali na zingathungu kweta kana vya bilioni nyanya cia Asla Fund sitesikie kulasi peweta kana mwaka wa kilobia wa ingilili 2023 kwitha Asla Fund yabathiwe bilioni 22.96 billion kubathiwa Asla Fund na ila ciatumikie ni 14 billion sisioka maiweta kana bilioni nyanya katono ili siisikie
valasie mabwalo medhila ithanguni ya The Standard ithanguni ya 10. Senate MPs agreed to allocate counties 415 billion mabwala ni na konengele ndini wa mavo maitu makiokonekana maseneta pamwe na mbunge metikelanile county kuvadhewa silingi bilioni 815 ndini wa serikali sia motio kile siotethesia kuthukumithia mauthukumia ma serikali cia county ona kutwika amwe matongo ni monekie kuleana na kuvadhiwa kwa ilovia imeweta nini biusi tona uthukumi ma serikali cia county. Ithangoni ya 11 ya The Standard outrageous SHA issues new letters to employees despite court order. Kana kwitha amubia wa weti wa SHA unengea mabalua athukumi ana kusiokethia wiyani na kutwaisia walanyo umwe wa weti wa SHA beweta kana NHIF ila inatwabo inenganite athukumi kana masito ma athukumi ngili umwe mwana mmoja 300 na haile kana 1732 employees mama nenganitwe kula kwisha na yo SHA yenda athukumi mana nyanya na 15 moka. NHIF ndi yambiwe mwaka ni wa 1966 vala mwaka muvitu wa 2024 itoko imwe wa 10 ni washa yetiwe na indi kwambiyo uthukumithwa mwe wa 11 matuko 21 November 2024 ni wa NHIF yebetie na kutie ya SHA wayo. 2 Kenyan women stranded in Saudi Arabia plead for state help. Kana indi mwitu kana hakaili mandhi ya Kenya la mandhi ya Saudi Arabia menda serikali kumatethesya kushokithia mandhi ya Kenya maiweta kana mende kunyamaiya kwao mende kunyamawa na kusiwa kwa vinya kana forced detention ni agent wa Saudi Arabia measeka na methitwe maithukumithio vathukanu na contract yo maiweta kana methitwe mayumwa musi kuthi ulonge menda serikali kulikilila nile kumatunga mandhi ya Kenya measeka na agent wa ola wa matu yakunu ithito ailea kumatunga mandhi ya Kenya ni mobolo methile thanguni ya 11 ithanguni ya 11 High Court stops counties from issuing bursaries na court wa yulo kulia serikali cia county kunengane bursaries kula kwe maskulu si vosi ya primary secondary na university mwamulo wa umetwe January matuko 30 mwaka wa valainde COG Council of Governors COG allowing the county government to continue kwitha yetekilile county serikali cia county kuende ya kunengane bursary kula kwe maskulu shock over falling meteorological device kana kwitha moya wongi wa meteorology kuvaluka Nandi endene ndeme asaka na demonie kendo cha usenya cha valuka mundani omwe isioni isibadune kana no mivutho mivitu kike kina valocate county ni ya Makueni. Ithanguni ya 12 ya The Standard MPs reject proposal to allow KRA access to phone bank private data. Kana indi ambunge ni malianile na wendekethio wa muvia wa umia wa koti wa KRA kwitha utonya kusisya mauvala mesimone kwaku na ingi ku access data ya benki waku ni malianile mayasi akuni kulikilela privacy ya mwene ndine mwawana methile thanguni ya 12. Ithanguni sisi ya 12 no the standoff at assembly as MCS plot to oust governor. Kana indi ni kwithiwe muthenyani wa iyo henendi pamwe na ma MCA ni matwa isemi atanio mayenda kumungudhala governor wa county ya Isiolo Habdi Guyo haiko nanyo na utume muthuku wa obisi maboso methile thanguni ya 12 thanguni so isu ya 12 impeach deputy speaker challenges is outside in court kana speaker mungudhule wa county ya Nakuru kuthache kwani kotini kuleana na kungudhulwa kwake. Activists demand that police refund 20,000 cash bail. Kanala teteima akisema nete county ya Mombasa alama na minetono lekwa na bondi ya silingi 5,000 na kulea kuvingwe wa makwani measaka nani maili totungi wa hilo visuma nane manaume teta bondi ni kwitho maine sosikati wa 95 ilisio zetu ya county ya Mombasa ni kana kuifua ukunikilimbianga ngani mawala umethile thanguni ya The Standard ya page 12 kwa hiyo kwa tethanguni ya The Standard maubo meba ukwa withiano nani thanguni ya The Daily Nation maubo alama nengetwe wito thanguni ya The Daily Nation how chaos was planned in city undu ithoko cia muthenyani wa wakeli sinabangi thitu wa kwithia mubala ngima nengetwe wito ni ulu wa kikuu cha Mutabania Deya loti weni thayo muthenyani wa iyo thini wa mbanga ya lelo
Maubo makonete how chaos was planned in the city ondo ithoko sinabangito muthenyanyi wa Kelly. NPS spokesperson, National Police Service spokesperson Michael Moshiri Easia working hand in hand with the goons, that is prestigious kana ya kulia indi atongo imethi methukuma imwe kwa imwe na mbuleli. Korogosho MCA Absalom Odhiambo Onyango iweta Governor Sakaja from a youth group and form a youth group and pair them with the police so that anyone who is trying to cause chaos is dealt with accordingly. Kanasa ini Governor Sakaja no se obisie ngulubu ya amoika na amakwata ina mobisa ma polisi ni kana wisethia uloko luanduthi wo muthnyani wayo ni wakwatwa ni wa theneke wa ndo violate mawala umethila ithanguni ya Kelly ni undu mbulilisu sina ibetwe ni kana ku attack ando ala manatwa isie maandamano weweto kana no manaiki itwe mota sio full tank mauta na kunengwa mbesa selesele ngilili nikana kuthukuma wiola maneto makathukume kulikilila maandamano bala mumo indi manethiwe matwa isio ngeiwa mali ya mwene nthi katikati wa musi wa ilovi mabiasala maibingwa amuma mabiasala maibingwa na inendi aingi kumiwa mabwaso methile thangoni ya Kelly at the Daily Nation. Thangoni ya karatu at the Daily Nation, I feared the worst when I watched the video of my son getting shot. Rendi ni musiei wa Boniface Kariuki ula ni mudhose wa mask unathiwe ni mobisa ma polisi ya vielesya undu unapokeye mauboha aiweta kana mobisa the officer who shot my son needs to be held accountable. Aiweta kana officer ula indi wathie mwana ake hailete kusiwa na kukulwa makulwa aipoa summons Lagat of a drunk killing kana ni mabwaso ni nako na thangoni ya The Standard ienda monini wa Inspector General Eliud Lagat kuandikithia statement kukone kikuu weto kana ni we wa mwiso mwisilo wa mwiso kwitha ayandikithia statement na ipoa kukonya kiku cha mwalimu Ojwanga mabwaso methila thangoni ya karatu thangoni ya kana ya The Daily looted shaken city traders reel from protest mayhem nondo atandithia mende ya utalania wasio kumana na ungilo na atwa iso muthanyani wa Kelly wa maandamano umwa wa atandithia yasia indi mbulelisi no kiiguite makunia na kubaki ya laptops yake po makunia ni by the time polisi moke kumotangia indi anayangeiwe kila kendo ni mawalo methile thangoni kana ithangoni ya katano 2 officers arrested for shooting Hawker kana ndi alama bisae ili mavolisi manoneke kana manakwati wenthini wa mesivi video maimwatha muthosi wa mask tha meke iwe mbini ni masiyete ni kana kukulwa makulyo ukonywa indi kiko chu manatwa isi ithangoni ya thantatu ya The Daily TVET set to adopt new curriculum by January kana imanisho sia TVET kwitha indi siosa mukondo ngi wa kisomo itina wa movia wa kisomo kweta kana pe course imwe sikitha TVET tangwa thini wa imanisho ino sia TVET na ku replace isu ko ni sikitha indi by January mwaka ukite inwe kwitha mayambi sia mukondo sumwe wa kisomo mawo ma Daily Nation ithangoni ya Mwanza Dayas life and times love him or hate him is a tale full of dene ni kikucha motabania Daya ulo wamanyikie na siama siake sia kutuikithia kana kutuma ngungu isia maubo angi methangoni ya Mwanza The Daily Nation meeting and meal before crash last moments of the preacher iweta kana indi motabania o kwitha ana ye last supper na thokome Kisumu Hotel employees at Kisumu Hotel atawezekana niwo une last supper yake ni kana kiku chake kuka baadaye mavwaso methile thanguni ya Mwanza ya The Daily Nation ithanguni ya 10 ya The Daily Nation why Ruto's critics in Nyanza have embraced State House pilgrimage undu indi magavana onde manyanza maisio sia Nyanza kwitha mokiva mwena kwetekela kuthokoma na serikali ya President William Ruto maikomanite na State House wa muthjani wa iyo indi President William Ruto aitetea ngwatanio yake na Raila Odinga iweta ni kondu wa kuendesya nthi ya Kenya bombe ni banoneka kana atongoi ya mangaliko ya Nyanza ni manoneka akulea na panene na utongoi wa serikali ya Kenya kwanza maiweta maiso thukumana nayo na indi oyu
meoneka metikilile kuthukuma na serikali ya President William Ruto ni mobolo methila ithanguni ya ikumi ya The Daily Nation. Ithanguni ya ikumi na ili ya The Daily Nation, win for salaried workers in affordable housing plan. Kana indi athukumi ala menthi wa misala ni wameonengwa kipaumbele kana ni wameonengwa ya mbenthi ni wa affordable housing ila kana nomba cia thowa munini na ibikika ni mwenenthi ila ciakitwe ni serikali ya Kenya Kwanza. Ithanguni cia 10 ni lino ithia mobonge makonete senators and MPs agrees on 415 billion county allocation. Kana indi maseneta na bunge kwitikila serikali cia county kana cia mutiko kuvathiwa bilioni 815 ni mobo ala umethile thanguni ya 10 na ile ya The Daily Nation. Thanguni ya 14 of The Daily Nation, UON celebrate icon Gungi wa Thiong'o kana kimanisho kinene cha University of Nairobi ende nikigwithiwa kitwa isya chathi cha kutania na kulilikana musomi na mwandiki wa mavuku Gungi wa Thiong'o ulaindi unatiwe ni thayo movo asumethile thanguni ya 14 ya The Daily Nation. Kwa tema thangu asumelini kana movo asu umasome kwa withiano vo ni voto vikamuthia wa ukunikili witu wa mathangoma umonthe nitwa Betty wa Mwanevi na nite vasa nitukwitha twikomana na aini kana ataalamu kuma mobisini ma KRA matwelesie maundu mana kukonia umya wako ti ndukathi vasa nitucioketheti.